megalayapost.news. Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP North Khasil District mentakasngi kelap di perdana ikalumpung ilakai football balatip kumka inter circle football knockout tournament aja absan balap pelong hapo amadan NSCA Hams Im. Yang ke tournament lawan berpeli da uba regional thaba Aston General Secretary ke FKGGP kumu kongsan buat uba Arkinfield Khonglam Sports Secretary ke FKGGP kumu sumbut kongsan. Harangkat ke jingdon laru uba Louis Starling do Presiden ke FKGGP North Khasil District bat rangkat kiwi-kiwi kinoilam bat kitkot keseng. Kumbalap pau kajing angnut keseng ban pelong ikan ke football tournament kalong sibanta banwara ikan mensim jong kajing teli happening kinoilam lagi circle beper-per ke badon Haribo District baru bandon kata ke mensim ban trilang na banta pandang perklan gaji sakri ki ba kathem Haribo District. Circle di bahap hapok ke district ke jongga dagaba pelong yang ni ke tournament kumkuin lagi kecing yang kedua lang ban penyajan ban penwara kecing yang teli pedang joki khot dan ke circle bagi unit bapaya dengan semua maka di jingdon jongga ni ke tournament kamne taman wara kecing yelum lang hakane ban penwara kecing jan rai kan dandu kecing wara kecing kala kecing ber kecing berkat jongi bangin tiap pa nalor ki kam ke bangi jutrai namta Masyakri yang dari bakasat kendriu. Idon kamru ban kenmau pai idon kam ni ya ka bakam santam kalong ni ban dan ya ka mat ka pat ka bukit bakat bakia besar baklan. Aga cingam ka jongi mana si aga cingam be ka jongi nam ta ki kam ki jam bat pendap hanam ta ki cingam ka jongi mana si yimde ban klat bakasuka jukia ru kalong badong kam tam. Di kam tam nam ta ki ni kithat ki badan lang ni ka por. Bakum kithat jo ka sat kendriu. It cut to Federation of Khasi Jaintia and Garo People. Kita jumpi nak kasih por sama por Hamadan banyak kun banyak toy namta kita obat so tadi pakai cat dan riu. Kasau bagi dan kam bandan rui kamat kapat bukan pihak besar paklan. Kadang pakai siap lenti kejongi kacing toy kejongi kanum sakut tengah steng por. Lani bankaran tian nak. Nomor darah banyidan yang kamat kapat bukan pihak besar paklan. Kapan kat kapertan kapaklan. Unang way unjuat banyak pun banyak persak bangi. Rela nak kamet kapal kejungi kecebuk kat jungi kalong betulat kalong kebasuk ini bersaran. Yang tak kenal pasal bah kecing wara jom kini kan North Khasil District kan pelong ya kum kini ka program lumpung. Namanta kithot hakaleng jom kini ka district dividend. Pasal kini ka bahatam. Tengah ketbok bakani ka tournament pelong nak North Khasil District kalong kabayat ya ganti bat kan poin sekatong trong cái trình trọng thì cái bóc ru năm ta cái North Khasil District bahkan nang akan try kampa try set ham lagi trình cái sekri trong cả
Nam ta ka dong ka than jong snong tu bhai pro ko wei but nam ta ka ri bo chat ben ri ko ai ba ka ni ka lempong ya kon tournament kan contribute ni khot iwe pi wei bangin don ni ka discipline bangin don ni ta ka ching skat jibut bangin train nam ta ka ri bo chat ben ri but quality of leadership ya kan ka tournament kada isi benta ban penyejan ya ki pradekot ki berana pokona hasil jese nadu bang dapat scam ya ki nongket kam jongka not hasil jese how museum bomta but haga negapur nakaliang jongka isi jomrat hasil jese lasim ya koi karai ban penitu ya porokat ki membos ki badan porokat ki sakil ki unit ki goper apa konot hasil jese ni wana ya kaneka jingile kai football porokat ki sakil ki bani simanta bat hakaju kapur simanta kolong ba long hakaju kapur ban penkelmat nam taki members porokat nomor bahun sing bangi kumdirang ilam Isya ikren habai day working this cup sports day nakalian jong kaseng kam 10% ya kit khot jong ban penili ka sport di hang lo kata kadau manakalian jong kaseng kelasim ya koi karai ikas ya kan ikas senjam baboro koi ki circle ki baper badan apa kanat kasih disik kini simanta ha kaneka football tournament but lana ngam kala ngidon kum badan mentah kidon khalai ki sakil ki ban sim mentah kana kapor bat na ki neki khalai ki sakil kidon nyuk ki sakil ki bomla apan sim mentah bat na kermen scam bakitu ki sakil ki bomla apan sim mentah ro ha ka wei pat kasnem ka banwan ba nila ban organize khamba le step kini ki sakil ki badan ro kinangla apan sim mentah shu ban nakalem jungi kaseng ni dokumen sibun ba ni lala ban penilang kami kumulong ndai ngakit bokriang ya ki nongkit kam jamane ka komti bat kumjuru ki dokhat ki bayasno ktilang nakawi kapor sakawi kapor bom day tangah ni kam sport dewan akiwi ki issue ki repair Ibana kaleng jongka FKSP not kastil district kani simbenta nakawai kapor sakawai kapor bat kamtam habai dei berkini ki ngam la apan klep habai dei betane ka influx ba nakaleng jongka seng nakawai kapor sakawai kapor kasi saya keren saya penau ya ka sarkar habai dei betane ka influx maka jingwan pohai jongkini ki mender ki ba wan na kiwai bat kibar ki jela bat khamtam na di Bangladesh kumbai ini mata na koi kapor haga dunia kanra na kalian jom kiwai ki paraseng balang ni sai yosnyo ban sai i ya kajing yo mungkin ban ya kini ki Bangladesh na kalian jom kaseng nang ne sakamat ba ni dang ya penjur isu haban ni kanra ni driving license bat ki labor license bat kumju ban kanra ya ki mendel hapo ko bri notre bat khamtam hapo kanat hasil duse bananra ya kecing ya teli jongki para dokhat kum kadang banlong kum si para namang iong ba haga ketin kasing jong bun sin bangin sedang na larampai tidak kata-kata ni nak kalian keseng FKHP kemudian ya kedong rim kemudian ya kedisiplin bagi berbor ni jupin snow siya kidukot habaro kibadan hang ni katay ni jongi bagi disiplin kalong top priority hangi keseng dicubu dan kikendon keseng kebangi dicupenyai bagi jebur nanti ya kah. Kejingdan memiliki program ini kai tolong Batailan ikikun samla. Kemudian yang kesap berpengi cepat ba berkumju Batailan sim iki hybrid.
bagindan ke jingye penyelek kai football babal ketik babal penerham yaki ya kemen sim am taman long di sipai ke jai ban reu henrei ban ki mat bakin kemi syahmat ban iya laki sab ke bagidan am bakin buri tanghalade simet henrei kindan kam ban iya syak pertei ya ka ga ke ba ublai ulai ke sab ban ra ke buram bagajing kermen am tay ke jela henrei ban ra ke buram jaka than ribai hi borok kowe ban long ke nuksa sikwe rukumjo Kristom ke jongu layo ban ra ya ke jingi teli jingi baklan da thosnya khaman balayo ke jiput ko buram ke jingi da baro hadin balakali yu kumnu ba practice ne kilan men hakapor ba pilek kai ba jubab ke bau ai kalau haba u player u batibet dai kai hakano kono kemadan unlong hi batibet wala da kade kemadan ke bosok kru sok kamru ndrei u player bejitu bam tristom unai dau ba kemadan ne perlok pilek kai lang digumta baru perlok ke bisi mentah ke football tournament kinsim ni ke nuksa ke bau ni orang pilek kai bopona pertel ba tristom ban peni ke sap ke baidong jong ke tristom jong pi kecing Yesha, kecing buram keliang, kecing nang jingtep, kecing len ladi, berkebakar pamtam de kecing iye, ya ke kebapile, berkebapitmu. Kini kita kikintin di bawah klur orang elekai, bapau nam upili Ukraine, ya kebagal aku akan bersekolah sepi. Megalayapost.news